Belren News. Mafhungo. Rotshidzwa Maremba. Ndo livhuwa zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Miḽoro a i sokou vha u kuvhangana ha zwifanyiso zwa muhumbulo. Ngudo ntswa yo wana uri zwine vhathu vha ḽora zwi vhumbiwa nga zwine vha vha zwone na ḽifhasi ḽine vha tshila khaḽo. Vhuluvhi vhu vha vhu tshi khou ṱanganyisa zwithu zwo iteaho, maḓipfele, khonadzeo dza zwine zwa nga itea na zwiimo zwo ḓoweleaho u ya kha zwiimo zwiswa zwi vhonalaho. Tsedzuluso yo gandiswaho kha dzhenala ya Communication Psychology yo ṱola ṱhalutshedzo dzi fhiraho zwigidi zwiraru zwa maḓana a sumbe dza miḽoro u bva kha vhathu vha maḓana mavhili fumalo sumbe vha re na miṅwaha ya vhukati ha 18 na 40. Vhunzhi ha khaboni yo bviswaho nga tshifhinga tsha mililo ya ḓaka ya ṅwaha wa 2023 ya Canada yo vha i khou bva kha u swa ha mavu u fhira miri. Izwi ndi u ya nga ngudo yo anḓadzwaho kha dzhenala ya Geophysical Research Letters. Tsedzuluso yo wana uri khaboni i bvaho mavuni yo shela mulenzhe kha vhubvisa gese ha phesenthe dza 76. Vhasedzulusi vha khou anganyela uri mililo ya ḓaka ya ṅwaha wa 2023 yo fhisa hekithara dza miḽioni dza 15.1 nahone ya bvisa thani dza meṱiriki dza miḽioni dza maḓana maṱanu fuṱhanu ina. A guma ngo rali mafhungo e nda vha farela one. Nṋe na vhone kha ri ṱangane tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa kho endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Looking for the taste that keeps everyone coming back? G. Potter Archer. Made from the fresh mangoes, picked straight from the trees. Every spoon is packed with delicious flavor and the perfect spice. Whether you're buying for your family or starting your own archer business, we've got the perfect size for you. 1 kg, only 60 rands. 10 liters, 350. 20 liters, 650. And 50 kg, just 855. Visit us in Newcastle Central. WhatsApp 076 035 9915 or call 065 988 0317. G. Potter Archer. One taste and you will want more. Imnandi Kulu. Zwino ri tshi khou amba vhanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belren Brands i hanefha tsini na vhone ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bvapo tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belren Brands ndi vhahadzimiswa masheleni vho ḓiṅwaliselaho. Are you a survivalist entrepreneur in the Vemba district? Belren Brands is here to back your hustle. Get a loan from just 500 rands up to 4,000 rands designed to grow your business. All you need is 6 months of bank statements, 6 months of sales records, your South African ID, and proof of residence. Apply today on WhatsApp 07201958843. Belren Brands, empowering entrepreneurs, building communities. Terms and conditions apply.